Okay, angizokhuluma into eziningi into engifisa ukuyikhuluma ukukhuluma nje ngokubonga ukubaleka kokubonga ukuthi ngiyacabanga ukuthi ezweni lakithi insike sezimngazo zithu ezenza umuntu abe umuntu kungabaleka yonke into but akube khona lento ekuthiwa inhlonipho kube khona ukubonga iyisichitho ke futhi ayithandeki ingane ecela njalo nomuntu ocela njalo kodwa wonke umuntu akenze sure in life ukuthi please kwazi ukubonga ngivamisa ukuthi yonke into esiyenzayo asiyenzeli ukubongwa kodwa kubuhlungu ukungabongwa angiphinda again yonke into esiyenzayo asiyenzeli ukubongwa kodwa kubuhlungu ukungabongwa njengoba nje wethatha kusebusika manje mangabe kusamfethu kumnyama osisi bayavuka obhuti bayavuka baye emsebenzini khona abantu abangasebenzi abaku blanket manje kodwa lo muntu osebenzayo uyondla mnganami uyondla usebenza kabuhlungu uma ngabe ke sithengele igross indlela esimbonga ngayo phela akube ikona ukuthi asivukeke thina singasebenzi bese simphelezela kumnyama indlela esisho ngayo ukuthi thank you uma mfethu silethele igross akayiletheli ukuthi mhlambe ngifuna ningibonge ningiguqele kodwa kubuhlungu mfethu ungabongwa uphakela abantu abathatha ngesandla sisodwa angingabi phela sengathi uphakela imkhofu izinto ezingabonga uphakela abantu baba sithi nenganye indlela obonga ngayo kubazali indlela ohlonipha ngayo nangendlela owenza ngayo uma abazali bekuthengela iuniform bekukhokhela abakukhokheleli phela ukuthi khulelwa idlida kamizwa idliwuka ake sifunde ukubonga awukubonge nje umyeni wakho ukuthi inkosi yami ulale ekhaya ubonga ukuthi nje ikhadi likagesi uyalithengela irent mfethu uyaye awukubonga unkosikazi wakho ukuthi uyakuwashela isithando sakho siyaqayinela masiyodle izitolo usushiya itip ucithisa umlomo isanye yokubonga kusiso kade mfethu lekuyena okusizayo iquestion enkulu ithi umzali wakho uyambonga yini bekuphakelile isithando sakho masikayinelile musa ukuthatha ngesandla esisodwa sizothi mfethu wonke umuntu afunda ukubonga thina singama-Afrika mfethu insika yomuntu omnyama ukubonga ubonge nje kini ithinyana likapento ongalithengela abantu bakini lokho kuncane mfethu ongakwenza nje ukwenzela abantu bakini ngizothi mfethu sonke eningizimu Afrika sifunda ukubongwa amatekisi esamba ngawo musa ukukhulu kudele ngathi kwehlimbuzo ubhakazi stop ukubonga nje kumshayeli wetekisi kuthi umshayeli siyabonga lento yokubonga mnganami uNkulunkulu uyakucupha ngoba ngesisikhathi uyakunika usweet owodwa just isweet nje kanti uphethe iphakethe lonke ufuna ukubona kulo sweet owodwa uyakwazi uNkulunkulu kumbonga kuyo emsebenzini okuwona musa ukuthatha umsebenzi ngesandla sisodwa musa ukuthatha iblessing ngesandla sisodwa ukubonga mfethu thina singama-Afrika ngisho ngathiwa uthenga imoto ayikhijelwa mhlambe into o amantombazana abangani ingakarawundi abazali abayirawundi imoto yakhe abasirawundi isibusiso sakho ngizothi mfethu wonke umuntu iblessing ukubonga yonke into esiyitholile in life mfethu zothi kuKhozi FM usuku lami lokuqala mfethu siyabingelela sesikhona every Monday asihlangane baba sure thanks